mapija mwangaliao le pija linu la Fundi Hassan Yusuf à partir ya chaîne libre de Comores, habar za Comores, CDN, hamahame actualité de page ya Fundi Hassan mjihundra wo hunudani mwe Comores, mjihundra wo bonze mwe Comores, mjihundra wo haina mbaba hanu, mjihundra wo haruma ye globe terrestre mwangaliao ye imagine na uhishia sauti inu wikao nga miangaliao siku wa leo samedi 23 août 2025 eza kweli za hijana zamba ngani mnikoni zentosa za hishma za stahiki watukufu wa madani ni mwambie nukaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nampartage namteze GM ba ye beaucoup haram, ye beaucoup haram watingo hayabo we signale video ili we eza kweli zitamba ngamjoka Fundi Hassan uo ye kado mankando respect ye kado de ya wanru shaye hamba eza kweli holiho eza kweli zo visa zo pike raha na umvu abo lazima o beaucoup haram kwa tuhanza eza kweli zinu zamba ili walona ze esprit za si uhajema fura za lamlwa na valo wajua okaya banu lazima bakaye mrika ongu jodo reveille ze esprit za hawa wala wasiuha abo kwa tuhanza walishe za kweli ngamjua okaya Muhammad ibn Abdullah hadungwa Maka hasibabu ndabo yakadwambe za kweli hafuli wabwe abo lazima yende hata wakati ya mtume ambilo kaya na tuhamba he namba induri yanzao reka mbe reka mbuzi reka dhahabu ngarutohumnika no ya todaza hindi paske eza kweli zozo tabisha mashishio zozo ani zo vibre ye zila ner ze mowel epiniere zo nerve zo tabihe kanga zishao za kweli vanuze video za Fundi Hassan ka wandu kwa tuanza wazishie vanu Fundi Hassan ka doda wandu rien que la vérité et beaucoup haram kwa tuhanza waishie eza kweli hiyo de mana wa hea vanu madari hausinyale video abongeni watukufu mahea vanu kanga manzao video unity kupihe ani iti arrive nanga mjoka Fundi Hassan yo kamle paske ngamina zinji zohamba paske titanga na episode zinji nga mwanzoni nizitangange pia nifanye video nzima iyo ketingangu yabo lazima ngamjoka mle joka unakanga mimlengu jojwa usabo ntie ndi abakishana to partage ateze GM hateno katajoka na wakati aje yangalie watukufu ngani mnikoni sentosa za heshima za stahiki amanda nini mwaberika assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngamonao le pija ikao dola hia haruma wodo uo ngamrambu wao ye mru uo abonge ye ilo ti photo shayo video na capture ni kazabo ikao ngamjiklike mwishie sha avant ngamina hinru shambao introduction dokaya ngamjua ubo wa Komori ya ukaya shaidima huenda mbwani ngamu mwanadamu mzima shaisa wanakume ilando banu dingo shaka oimzima jakume Fundi Hassan Yusuf oimzima jakume jabokaya wala ye inverse ya bokaya ngabo mzima jakume ngabo ye inverse ya bodoka ngabo kume jamzima kume shawo jamzima na mzima ya loja kume wakana baraka abonge ye ngami wamiche ngamonao ukaya nefanya video tamba et vérité rien que la vérité ngamfanyi wa droit de réponse ni 4 personnes voire infinité de personnes contre une seule personne kabastabu kabatitabu mtume hakawa yeche haeneza wosilamu nekeja kanyangu ngamjoka wamiche shamjo réveiller ye Comores ze esprit zao harume politique ngamjo réveiller ye politique ya mahame ni réveiller ye miji ya mahame ikao kwa tuyelewa ye politique ya he kapitali ya hatu holiho
wenji kwa tuelewa lazima bake wanru wajodo eleza wanru wawareveye wawalamwe philosophiquement ankilma yode mana kongo ajupuwa yo Boko Haram wahebanu wado sinyale video ili zendrongozi tende bufundiasa kudobeza weka direct webeza wambazi habari kamranti bakabana harakana nro na mrukado shebezo bahuwa beka ya mruha beze hashebezo bahuwa mruto bahuwa nai mruha fanya vitfe zendrongoyo zoto njazi puha mabengwe na vanu ngari wanao na nru wakaidi abo lazima rido tsuja zi vocabulaire za bidiri zirumie zijoka lourd très piquant sans insulte et sans manquer de respect yabo vocabulaire kao kuna udea kuna umakimru respect nionge joka lourd gejo utabisha wo limengejo kaja sibiri yabo yo lazima mri ado fikire namna ya bidii mri ya lejezeze vocabulaire watukufu karnauka ya jo wandu watundra malezi watingo uhabanu wadode ya wandu no onge banu hajimba swalihi woi yedo kauha kulere hajimba swalihi yedo kauha balaba hamlinga mambo shazawa yedo kauha Lanu buhajimba swali kutina personalite harmwe activiste wandu wa hedawla ya haki kutu aminilo mbai swali woi PDC ngamreje woi PDC ikazi husu Mamadu abo woi PDC woi urenga joho ya IPDC hufa we serse ikazi husu Mzabudu Mzabudu ikazi husu Mzabudu weka iserse hawone saila bila positif ya tende ilo ni Mzabudu harumaiti nze hutubangizo yabo asinizo Shakazi jaza Munir ekazi jaza Munir activiste c'est Munir face ya Mamadu c'est Munir face ya Mzabudu c'est Munir face ya Kamari Zaman c'est Munir wahea Mahame donc ya Mzabudu na Shatur likarani wala pia woserse mrenga Muniri mumfanya cible mumfanya Muniri cible donc mwende higwe wakati yahe mwana wahe kadr Sule Muhammadi bana babajani wakati ya rongo Muhammadi mabiye hahe yabo hamde hata ilia mtu mkalme ya tiparorongo nampartage madama harongowa wanelewa rangu yabo alikuwa jeshe mwana wa Sule washibabajani ya rongo iyo de namna mji wa mbeni wajipanga vatiparo kamwana wa hele mji mrajini ya rongowe partira hisa sambeni kwa tuanza weshe swauti na banumba nge yabo haundu hawasu nufanyo hazi ya ministre shakabati kaba avota depite sha emri yeshi ya mbaye ministre des affaires étrangères rangudo siku ya nomewa ministre ya arudi avota depite wandu wa mwisharungu ando kabati abo kana ushinda yafanywa sibla arumu ya Mahame paske ikachurongowa karjaba kajonda hawasu yanomewa ministre shaiti bana Munir inazahaja yekasubuti urongowa na Munir yudify siasa ya zalarumu ya Mahame ni Komoro
zinkazijandisa hale zinkazijandisa leo pardon ranzi harumwe front democratique yugabili Muniri yugabile Duje Mohamed Abdou Swamad en 1980 hata Muniri hafungwa haruma hasiba za election za Mohamed Abdou Swamad iso kabati mbuzo shida zihani iso likawana zijana 1983 abo wandu wanuende higwe kwa tuanza wishe Muniri yarongowe na ulade kudume majasi wahia mahame iso mgude afanye Muniri ha voté wa député 2 fois jabu kama Muhammad Taki Abdul Karim ha voté Maranga Muhammad Taki Abdul Karim emana choisisse Muniri ukaya ken candidat unique dabo yaka haonoka Muniri yefana naye politiquement shawaka tuwe ba candidat wairende wataki wakama candidat wenji sha Muhammad Taki hambokaya Muniri ngwendo candidat unique abo raka wambeni wanza raka janza shataki harongowa lazima parce que wa hadamba de mwana yerongo abo basi lazima voti Muniri wambeni parce que takika harongowa awo mwana mwama hame uwo kataka uonokaya unu mwaja unudi majuni Tanzania haka uono wandu sawa yede mana ya rive hardi havotiwa wakati wa Johari FFU havotiwa wakati wa Johari ikaleo mbeni wahime wavoti Muniri aboraha abo mbeni kwa tikuliba banya mahame wodu apanga taki abonge ya mahame nganzi pange taki wabila abo taki ya hafa Madam Mamadou hende hatomowa na bwe yakatongeza yatomowe politiquement wandu wambeni ni wambeni dide mwatongeza Mamadou ya eshue hesia sambi ya hanyu imtinado mtini ya Johari baho ya Tinjembeni mtini ya Liswali hibaho ya Tinjembeni mtini ya Azali baho ya Tinjembeni so hizo sida sira mwambiani sida sira mwambiani sida sira mtini ya Liswali baho itongezo wakati huo aliswali haja harozimbeni harumani zijana kumena ili ngwa umazamoni sida sira mwambiani mtini ye ndovi ndo Orlando sitenda siramba mtine Johari baho sindasi wahe Johari tena hapo ajaishi hajahari kwa harwahitso lirudi leo tena mrudi mtina Azali baho ya Tinjembeni Mzabudu Mohamed Shafi why ministre des finances ancien à la place de Jaye ministre de la justice Mzabudu wae de asinge le jaishi li jaiho parce que karamba yede asinge hakayabo no kaja shida ya zia le jaishi litije Mzabudu de atomuani nana Bumbai swali dawina negociateur na Benjaye na nipia ma activist wa mbeni na nduwa siasa wa mbeni emana mtufumba Mzabudu hindi ukapale jaishi au haka harumaye serikali kaja shidazi ya jeshi litijembeni la huwa emana mtumfumbwende iko sababu Muniri ya hamba habari hamba ma lesbieni ma gay no henda jahasama haja devant public Faransa yede namna ya mwana mtengweni parce que yoaka hamba hapo mwenda aeroport mwenda mwaka uholea
ola conseiller Sedali mamholea ye ndini yeye Muniri haja devant public harmona shwahi ko Faransa hata asama devant public kajabanda nam partage imana makoshi ya tubula Muniri ya njia ndondondo ngumro Muniri ani makoshi nguro Muniri haukaya hetibani yahe makoshi hetibana Muniri harumwe gazija ukamonti Muniri mndu mbaba waada na mila kabati tengwe Muniri yatujoli gabili yalisuluhisha wangazija yetibana Muniri ho marengweni ngono kachodo hiba Muniri kasiwa mwaja sikardo prepare wezi wa serikali honge sisi ngasi makini ukamuniri yango njeu amjojwa hambaye namna mwanzao shamuniria timwezi Muniri kajosubuti yado ibamaliza daula yado koma mapesa ya wana envelope wana extrait de naissance wana rechijindini wana carte d'identité pia wana certificat administratif wafanyi wao ambassade adorenga na 20 euro na 15 euro no josubuti unaelewa hiyo isonge Muniri nge hapo sendoko hizo pia kaziachwa na magendo zicho waswilo tresor ndoko kari mndu ngorengo siri ndahafu tukamrugu poba makoshima huu si wa mwaja nga simakini ya ukaya Muniri kana urone saha kangu jo kai bamalisa daula yede mana makoshi ya lumhara ya mtina baho osoni mwe mission ya Muniri à l'ambassade sikarudo fanya hazi nkuza serikali sha Muniri iplasi nku ya ndani hende à l'Assemblée nationale ukaya ngarjo ukaya kaja fanya mikiso ayiho Muniri hakaya hunu o kabine Bet Salam kaja porfanya mikiso ayiho iyo do wakati ataki haja kanda ina nataki adaida ina zalaba kaji porfang mkiso yi wamali kaji fanga ngangaji iyo de mana zali ya tunyanyara ya mbangu mbeho premier conseiller à l'ambassade shama koshi anja harara radio siku ya jaka Muniri gondo hiyo parce que ngwanzu ya bakishe waeche iliado yado ranganya se wanamali waese sinye twiri no indini na Muniri womru mtwahirifu ye propro wana tewa sinye twiri wana acte administratif Muniri kajosubuti wa FFU fanya fijoni kajosubuta dorega wana reali wa carte nationale ya wa chichindi nini na passport no odwandu kawo azali amini Muniri par conviction vatina mali haukaya Muniri wala umaja siti matretre si wanro mwaja ndo mji wa mbavu ndo mji wa hemarijali wahinya fambaya mwaja hunu karja prepare chef mwidi yode manazali ya amini Muniri ya mbeho ambassade premier conseiller hema koshi na ni activist madama ngamwanzo mzime hatui zembwana za siasa za Muniri zandise numeri hosoni hunu za hahenda nazali habo mamadu ya tomo wa politiquement naba ninda ni matongeza mamadu ya tomo wa par exemple
wakati majo dumiza sambi ba mtamdu wanzuani wakeye kandida wahanyu wahanyu washimbeni au wakati mdumize azali mbeni wa mtuje wareseve kandida wa mbeni mtuje kabati mathalani mitami uli mjini majo dumiza alinasoro mbeni atanke kandida vaike mama dugu jo mitami uli mjini ya jarengwa jamais abonge inde namna kao makaza Muniri amari siza mjola mji wa mwaja amari siza maringweni ingodiwa zubo hajimba swali bo Muniri ya Jafaranta wakatula hema naola ya fariki faina munjiliana ni wandu wa mbeni arimlabe Muniri asibabu dabo ya bali ya siasa ya nyumeni ya nzali ranzi 2016 nabo ya kayanji ya mba malesbieni magay Muniri abo ya Jafaranta hata hasamaha nabo ya kajabanda hota hasamaha hiyo hazamba belwa devant public wala mwana mmarengwe la mwana mmarengo ala Muniri emana anyongoha wala nongohandro wala kaja nongoha ukanguvo makoti barahafu na makoshi mahu no Muniri wala rimvaza nguo ya mahame kamili rimbe hala ambasade ay ala siba ambasade nda hunura mbawo opale vaneka wambeni muhimi mufoti vala mtoka uliba bana vala raka mjaliba esi wandu wa mahame susunda si wandu wa mwaja rivoti kadongabi wandu wa mbeni heno wakati kandida mbeni si wandu wa mahame ratu mvoti au si wandu wa mwaja ratu mvoti toujours kaja parohundra iso tizamba mumvoti wanise juzi Karila hundu mumvoti waniche Mamadu hundu kaja hundra asuke iso tizonesa Sambokaya lebele kuyu local juhi makele titi juzi kaja voti wandu wa waili Ramamadu Rakarila kaja hundra mruzi na au mrugu tende hanongoho handuhuze gemra jwenda bonze nganelewa emana Mamadu ya 200 Nabukaya kaja pedale nroho hao hamahame ha perdre e pedal politique onelewa ha perdre parce que il y a 13 000 ou 14 000 habitants électoraux et la population électorale ya mahame enge Mamadu hatoka herenge pia hatoka hatina zali kale nkuyu ya kipolitiki hajoka mtina kale shimana sis ramba mwaja mjimu population électorale ya mbeni itende awe adunga de mwaja emiji adunga ejedunge na wasi wa mwaja ikanga rivotio sito hima rivoti mndu mzima yo hamba hindi yo hamba electoral classic haukaya sicho jwa hambilana rivoti mndu mzima jabu kaba natani nini usifanya ziparti wazivuma kangizombeni izo parti mabombo parce que kamja paro voti orange hakweli kamja paro voti serse haukweli yone hajuzi wamba ingwena raka humvoti daina Hamidu Karihila hata alikara na shatwira hata kwa javoti ya mba ingwena no si hunuriwani isa mwaja yode difference yode mana mba ingwena ya 100 wa depite rahimba Dr. Karihila ya lata mvote siwa mahame
ritamali relewa rihimehigwe hatu ha? Basi rihimihigwe rivoti mbengwena kaji arendo sha uo ngarjofu mbone makati ajao shena mna rimonao mbengwena ha? Mna mbengwena ya affaire étrangère oitimrikao kutoka ushinda ya gabili ya uya dorongo harumaze ze makati ajao na Muniri linkudumele salaiha isoti leo ya katianza ali ha? Sha Muniri hotozalwa hatunja harumale le tengo la siasa ranzi harume Front Démocratique 1982 hanja harume Front Démocratique isonge college ne mwana daino wanani harenge population ya mwaja na mahame wakatue population ya mwaja na mahame ya ndiso zina kalite ni raji takiyo katua kana ujiro rangu Muniri ya haja demana ha Mohamed Taki Abdul Karim nguna mrehemu ya mhono ya renga Muniri uono ha Mohamed Taki ya renga Muniri harumaze votiza mwiso za hahi yakavotiwa kabacha kata mushkila hata mahame ze voti za 92 ni za 95 za Taki ha kabacha hata mashaka ha Muniri haparo bana mbwani henda ranti mpede de chitije mpede se de ha shangon ha abonge mtsambe ha linu dzingo inu dan contre dan inu dan contre dan linu dzingo contre dzingo ha mtina udiwaza chochodo si repete haina wakati na weno kati mjoanza mrongo kaka mjati hasama bomba iswalihi ha ya ukaya mwanza mlabe Muniri ranguda hunu Faransa kamja shida ha mkanza mlabe mwaja kamja shida umdungu Muniri mkanza mlabe kamja shida ukamwaja unumji waezi unumji wa kifaume undo mji wa handani wana wafaume wainyafamba wazalwa mmaja waroha banu watambaziwa harumwe miji ikango dunga histoire ya hinyafamba nufaume wahelesi walagazija wafaume wao wazalwa mmaja wafaume wao waroha wanisiwa watambaziwa harumwe malahu mararu ya henga zija nyafamba pirusa ni na mdobozi bahuwa na wafobe wa waroha mwaja wasibu huli waroha buni wajambeni mbeni umji wa nyumeni umji wa kautuwa nyumeni ngono umji wa nyumeni kambeni umji kao wanadamu waroha rume miji ya hatu waja wakahu ufonde nyumeni waroha tujini waroha mmaja ngabwala herubili ngabwala buni shawo faume wala wa mmaja mfaume hasibuni ingiaka ula wabuni ya jembeni bajimba iswali hai kutuelewa habonge negociateur utsidone ya mmaja ye pourcentage ya mmaja parce que kima kesi ya mmaja kajajo prefecture abo ze resultat abo zo hamba zilembelea reka presidentielle reka législative reka donc ikae makesi ya mmaja yaja yabo ze resultat abo zo tanganya abo karad donc ikaye eza mwajazi jaba yabo ya hunda yeurambulu aranzo prefecture négociateur yado ambo kaya emna pourcentage wa mwaja yabo mvoti hawinchi mama Duna Karil
Zabari ya 200. Zabari ya 200. Zabari ya 200. Wone yao mnadobeni mwaja wana percentage wao. Ha? Mbaiswali. So ni mwedesi ya Muniri. Yode namna zandisa. Isa usufaransa. Unjiliana. Wakanza wala be Muniri. Ha? Wakanza wala be mwaja. Sheya mahame kwa jakiri. Mbaiswali. Ubali wandu wa fahardidi. Mbabani hai. Wali wajua tangazele bunjilio. Ngono. Ilimla be Muniri. Shawa mahame kwa jakubali. Ha? Kwa jakiri. Na hapo kuja kaujabo kidaula kihaki wakati huo. Ukahuja ilufange publication abo Muniri ya joka ulaba da na ya mahame. Hai? Na Muniri wala mru baba wa mahame wala mru baba inga famba. Muniri. Kama koshika jolabo sama koshi wala timru mbaba wala mna mji. Wati sawa na Muniri. Ha? Wala au cadre wahe daula Komoro, wala au cadre wahe notabilite manola fanya adana mila aweti sawa na makoshi mna mji. Walewa Mohamed Taki Abdul Karim emana Muniri ya tsungulwa ni Mohamed Taki Abdul Karim dabakaya mtukufu Taki haka mtukufu hawono kama Muniri waide mru yastahiki yede mana mrenga mbomba swali hii vraiment donc Avonge bani yeti sawa na fundi wa Hesali Muhimidi. Ha? Kweli haka exerce ki ministeri shakaja parovoti wa depute kwa jambo raisi. Ha? Hachoka unomewa. Weyaka ye cadre garkubalio kasali Muhimidi ye cadre. Shatiba na Muniri parce que banu ekisiasa mruvoti wa onese ila popularite yahe. Haina mri atuparo votiwa Faransa nezensi zenda usoni. Sha Faransa nezensi zenda usoni. Au mri voto a conseil au voto a mera. Ikade haki ayeka juno ma ministre. Habonze yabo, haukayabo, habukatina légitimité, populaire, légitimité populaire, donc abo kajahalalishwa nele tengwe la taifa, chekamru havotiwa mera au depute au dinabo halalishiwa nele le taifa. Baskabana ba amru kutsoro haru mapanga haja hanu ma ministre. Watina kabala haparovotiwa hata u chef de village mjini hao. Shamrika au havotiwa umri lazima yake ministre parce que wonge ge populaire gena tengwe la hahe. Lewa. Utijidzihe bombai swalihi hata wahenda. Wenda warenga waenda waweche hoda huna Muniri. Wabocho no banato chochoka fupu wende waweche honda ni ha Muniri ubalienganu na magada wende wahole Muniri honda ni hahe panu Muniri ato fango fenga shato kauta ponyari au hofumu parce que abanga hofumu Faransa Muniri kada dofungwa parce que yo hamba legitime defense mruanja dauni mawandu hunjia tosalo mholengani hiyo uhimipo mlango juu we apare polisi ukauvezo tawe tubebo nze kumenenga numhole na woguze confirme banu harume video ina mjiklikando weshie Olewa haruma magata ya TBC6 huambio kana mkacho ndani ni dami na mwehentini dami na Halima. Olewa ngono donc urudi hadi somena sa Muniri
ha ingeba ka harenge shombo sha mndo ha ho hahe ujo ka ufupuhu parce que mru wanjonda ni mwa mru wanda wakahutsahabaya umholenganu hey eske mbai swali hi banwe mashile ha hulama hame wawecha weche kujadunga na Bolt kujadunga na Mwananyu ha mru wa shanda waweche shaudungu Muniri hata hunjundani hai inge hufu ujoka ufupuhu abasonti pia ngarla umo Muniri wayatsurenga shombo ya uhangamiza parce que iyo kaja jofungwa Faransa ijomba yo legitime défense parce que kuja muholenganu haruma lieu public haruma meeting ya politique shotofuga msafara ha usebonti usaruhende ulenganu alafu je mebo mangoni urengengano umhole bahaba uhe haruma video yinu udambo kakutujita kerujita parce que banu yi sedali Hontujin conseiller wa son excellence Azali mumholenga engano aeroport yoliye public mkaulinde delegation hein mjimwa uwe e delegation présidentielle cha yoliye public haruma meeting iyo mkatengweni izo so dohandi shambabi kaka mjatata kujatataya shenganu wahula Muniri hai préméditation walewa uji prepare wende uwe Muniri hondani hahe haruma lieu privé haruma domaine privé walewa cha madama kutuelewa ha kutuelewa hata unjia dauni maumdu ha yonga njokodi onjia nibamuri yake na kodi Halima hawarahaho yaunike kodi yenuba ya Muniri ha Halima dia upara ya ukajua uje ba Muniri ngeundani daine mrumshe no wana elewa ndenge konzo atu ala magada ha iyo paronda nido iyo hambia ka Muniri ngeundani ahendo usiku Muniri yenda uyo Halima hawaraho ha yeti nduzaho bomba swali mananga rjuwao zetabia zao usoni mwamrumusha ha yeti nduzaho ha wei kuna mzaze kuna mwanamshwaho zetabia zao pia gazijulwao bomba swali ha hata Faransa hinga zijulwao bomba swali garjuwao haina mzimandasi garjuwao zetabia zao Halima daka hupara mwanamshe msele ya bambao mrumshe wa bwana Riziki ukao ngufango harumaye ohazi o bank mrumshe mzamani wa kunambia woi mdziani fisi walewa haruma pijani ya mbaji na urambe pijani ya domba walewa Halima uo ngujulwa ezitedwa zahe bahe nezibata zahahe nezetambu zahahe na banu Muniri emri yamnikenu bati Halima de mwana mahai wamba maulida shabanu Halima wongu jule zibata zahe rangu seleya rangu ebamba ngujulwa ezibata zahahe abada bache mamrubana yahani wanu kwa tujua zibata za Halima hoseleya mrumshe mzamani wa mdiani fisi ha pijani mrumshe wa Riziki ufango hazo bempe ha kabati mru mgazija utujua zibata za Halima ha kabati mru utujua zibata zao bo mbaye swali ndawena Halima woi ngono wenda mwaswaliti emagada ha mwayar maserezo ha mamtondani mmenas mbisema gadao ha gine o gine konakri yabo hokaya intsimba na prive ha
ya ukaya nchi bana kinafsi ha releze yewo ibolt dawla haki yewo Fahardin hoikoni ingabo milita wa kweli harumwe dawla haki hana Fahardin hoikoni ha na fakriho mboda juu ya bamba yewo kwa tutwa Muniri yeza bangu atupara ataki Muniri ha enferi ya hiyo ambassade shanda ni wambeni wani na bunga ma conseiller watigone swaze tabu na hamada makoshi tigone ya zone so Muniri wizo watufanga ndongo yazo yabo watigoso na kofia na usoma Qur'ani abo tukatufanya hazi walo yabo habo makoshi yachugwa ni kazi wafanya izo pia zijulao yebanu hotova Muniri hindi na mwamona kaundu akroshe wa Azali na kade haki na bani kade haki Muniri wede presenta irreversible wa Azali amaham nane daula ya Azali garjwa ukaya Muniri yeba mweja neze ngazi nkuyu za siasa karjama kufanya ngazi nkuu shawandu mila Azali haukweli bahate mabana bel kwa na uhana za juhudi za Muniri. C'est le plus fidèle Randi 2016 rangu 2016 kajaparu hutumlo ukahaka wa gauche wa droite hai demri asubuti Azali haralwa hitwa abo andu watu Azali na wakausha Muniri wala katamba au demagogie la kamba ndongo za kweli wala kamba ndongo za kweli na tasiri ziono ukamuniri yetu azemali yetu azemfu Muniri yakadekurajeha usoni mwa Azali ikanzalia tingwena lazima yaone uka parmi les plus fidèles à Azali c'est parmi ikamuniri yafanya dhambi harumwezi waswahaba wa Azali yafanya dhambi ngono sha ilanu mingo misilukaya Mohamed Chatouir El Badawi nge Bruxelles nge ambassadoriho yemba zabarindi ni activiste matuparo kaushia yo Belgique Bruxelles mweda mwajua enamna Chatouir yafanywa hazi hiyo ende na ingufanywa hazi Bruxelles na yerudi eba kipari imana matuparo shuhuliha na Chatouir inamna jereo ya ambassade ya Bruxelles yo Belgique hindi angari muzisaoni imana negociateur tinda bomba iswalihe ti negociateur ti benjai kabati imana matukaparu hafiliha mwajua enamna Chatouir ya zini sawa engwaride Bruxelles yo Belgique hindi unaelewa donc abonge ye zino ababaha mwelewa ya ukaya vanu yinu nti question ya double haki une question ya rage une question ya rendement de compte unaelewa abonge ye damjokilike bana Richelieu wai hajimba iswali marelewa nao sha avant yomwishilia narimkazize imnajimu ikao hamladhimu narimkazize imnajimu ikao hamladhimu
Zendrabo aba hamtomkijike ene za hajangu zambu Artom kike abo abari kamtini ya ye Bal Ashraf engeto arabu ya heja yandise namcheza JM rahaye Boko Haram weja singale video rahaye Boko Haram weja singale video nampartage mcheza JM haya voilà narishilie Shandrabo voyandisao Zendrabo narimwishilie ze faida za nchi ya hatu kabati ulobanu wanilio faida binafsi wena Ndrabo ikanga wandu waniliauze faida zao binafsi c'est leur choix wena Ndrabo jamimo waname ka umiko antinda minao ngamjoka kabatse ngamzima yabo utsa faida binafsi wena Ndrabo yoka ya hondane na utuku ufuna galo harumwe bwana yinu shahatendeza ze faida za hiyonzi wena Ndrabo doku iyonde mada ya handani na kanza kutendeza ze faida mada ya bili ya himna barua Munir Said zahaho no mji wazaliwa ngamshio zentu zinu ngeonesi hauka ya Hajimba Iswali en 2023 hakolele ya Munir Said Zendrabo yezihane habali ya wandu wende wa muwa Zendrabo yeso mahitima ya haruma no mjio mbeni hauka mjombeni wa uyenga Munir Said Yasin ngojo zivalide banu wawe ngojo zamba wawe tikaja ili nimweleze Munir ashe uteleze abo mruhana nimwambie ka eshelea Munir Said Yasin njaholele yanganu hadzina la mjombeni shaumholele ha problem personnel ya ha hambwana rasibalia bana ya umholela nganu dahu au kama mitiundo da bon dani hahe c'est pas un lieu public c'est pas dans un meeting politique ikerija yabo bazima wajan retard huparo abalati zone sandro armo introduction huparo ni halima hawaraha Munir Said Yasin wakati choka uyonsi haukangano ila ulamdibiyo hena mna watreto wanashahatu oui Muniri hazamba amba malasbiani mageisha haja hatsa haizo tizone sarmo introduction ya hao haja hatsa sama devant public yo Faransa yo de hali mna tengweni hautia nkudi sindawe ujoka uzikonfirme banu yaonese ukaya katu regrete boya hola Munire nganu minhum do wanashahatu wa diaspora ikao hata huvumbua majina yao kujaona haya ho zingara wanashahaho baadhi wa shihamahame uwatrete haono haya paskwe hajata hasamaha heni hata hasamaha wakubalika hakosa kati jawe wafanya ereri wa hola Muniri yenganu wamba kutu regrete hosoni mwatu rehantika ni wakati rijo huona lazima rihone soka izo wahamba wana shahatu karjajibiwa usiku na kaholele ngano baadhi ya naameka wakaya Stalingrad ila wa Ndrabo hutondo honda na Muniri niho wakamwole nganu munjia tosalo ti uholele nganu bo Muniri tizo bo wambeni bo Muhammadi Mabiye dawe na negosiator ndi kwa Zendrabo hazi kubali yabo kamwole nganu ebala sedali mtsujini balarka umwole sedali conseiller Washington conseiller wanzali aholele nganu da umwole ndahu lieu public
delegation presidentielle ya kahuja Charles de Gaulle si wana wa Komori Ruasi harumalie public do aéroport na gare du Nord. Voilà ye Muniri umolenga nuda donc abobo Muniri e kala unga wana problem ya wede ulo na problem wede ulo na problem wede ulo na problem kwa Japaron Ruma mcho hanza muishie vake mruya rongowe au ya ihe harume ya mahame choti mpaka mwanamo kapitali wede ulo na problem wede ulo na problem ma aktivisti wanrabu na abukanga miharume mbwana yinu nti harume mbwana yinu hasibabu mbeni nashe miharume mbwana yinu kazijohambishi hatabu nawe zirendo wa Komori kanga zintabishao ngaziri tuki ngazijohambishi hatabu ukakuti abu hasibabu do wana wa mbeni wena ndrabu lade mana na ukaziza imnabal ashrafu wa hoola na hambukaya wemru wa ndrabo na nrudinu kazize mnabal ashrafu waho na siwambuka wena ndrabu bala ashraf ya hotiyo yodele jibo la haho la lingana nawe hanishandrabo nongwa ndiso zendrabo yemweni hanishandrabo kongwa ndiso zendrabo senangwa ndiso zendrabo parce que wo imambo mumhole nganu conseiller Sedali Washington conseiller wazali harume delegation ya presidentielle ya kauja Faransa mkawenji haruma lieu public yani do aeroporo Shamuniri hukawa weche haruma domaine privé hunjia to ndani hahe ya uparade hawarahe Halima Washiselea ex épouse waga mtiani fils washi pijani ya domba wade ya upara kaya nto ba Muniri nge ndani daino wana kwanzu ya toyala magada hodani ujerimu uwe wajia hata hosalo bo hajimbaye izo kuna subutu zitodeta ibanu paske wena ndrabo hujangwa amboze ndrabo ilade manena ukazale jimbo udambo kaya yinu daula abanu nsuwanilia inti problem ya kipa enge daula ikabidi muholele Muniri mkewa nyi unoti pia ndawe ma activiste Bolto Fahardina na negociatori mke pia ndaho mke aeroporo mparse Muniri hiyo hauli haruma lieu public shati do pani ya weche uparane hawaraho uendezaho honda na Muniri usihede wende ato salo udubata bonze wende ulenganu uja umhole halafu damboka walawa na wama mida minatende hutende ndahu hutoparane hawara ikawa ndungu wajuwawo zetu abia za Halima wandungu halafu ndujwa wala mwanamshwaho wewe wede wahana mwanamshwaho haruma ndongo za leso Hey, yebanu wandunga ujuwao wandunga ujuwao narendele wojoka utongeza ntesekre banu buhajimba iswali osukiyo tibalale garla hangu abo waja umsafara hunu Komori buhajimba iswali bami mikado amandrabu miambe sibusiyo de manako yo déranger wandu uksimbillah ikanga mukazo ndrabu enda soma hitima ikanjoba izaru male garla hangu wajimba iswali hodi ngoni na mwanamshe mumbeni
nawe mwanamshe uwo ye mwanzani wa mwana mamuyo wa shibedi ntumvumbua engo jose tobiami wakauzambaho garini yavo wajimba iswalihi tinavumbwe mwanamshe shawallah billahi abo engo jose tobiami wakauzambaho haba nutikati udungara nzihale ni lemba hinru hizo ndizo ntodo hamba halafu uto haraya wendorenge fulani de ulola ndini haitwa jabanu nukome mbabi ihodo garini ekanga mambo ndrabo soma hitima je suis prêt wallahi billahi wa rasuli wallahi hata wallahi yode mana kwa warungwa ujuwao na ikanga soma hitima wakatoa mtu wa deno sema na mshi amtumvumbale dina ukachuba hizo garini hangu dawe naye bahize tobiami wakauzabo garini yabo no amba ndongo za we kuja njua tidaza si tijua mema shishio tikama ntishia tikama bala mitide ulo garini hula kuja jua kabala mide mwana wa Yusuf Abdurrahim habangeye ujodo amboka mwana mshwaho kwa mwana mshwaho ndao haruma ndongo za XX haruma ndongo za XX kujahana mwana mshohaho ndongo za XX kujahana mwana mshohaho ndarendele tukiao nga mwano kimwana mkomor shansuwana hasidabu ndo mjombeni wena ndrabo biskumbeni kwa tina mbwana bumuni wena ndrabo ye komor ndo walo na mbwana wena ndrabo kwa tina mbwanaji no watina Johari baho watina aliswali watina anzali mrumro jina wena ndrabo mirongo ya jiyambe mwambiza kweli kajani kamirongoyo video ini dadika zabili muniri minga mikultive ngami ajour ntutsa mrado ni metajour ntutsa mrado ni mete mise à jour mimi ngami ajour haruma ze rezo aina bandongo ya sisiwa banata mtu kazi za video yasa na mwishie ukabanu inu hefanya juzi bahamtu mkazizani kaya woi hadunga muniri ranzi hale amjo mkazizani video banu yaifanya le 5 juillet 2020 enda bo hajimbai swali harume miri yao eze video udingo partage udingo zipiblia wende wao atahe video na mwishendro ikama mbona bohena mndo nanjia haruma ye konti ya hajimbai swali ende atahe video yaifanya le 5 juillet 2020 historien bibliothèque musée mbavu mwajapari tambado le 5 juillet 2020 waifanya eheli wakaudamuniri zilati kufuru za politiki zilati deli namna ndemana kwa al-Imam Uthman Ghazali kairia ya mrengeni ya mfungeni pia ni maaktivisti wanrabo shahunru hawasu mana hujaban ranjaba kujaja nabo wajabanu hukaidukuni kujaka utowezi uzito wao haruma zerezo abaha hukaidukuni hubandaya hurudupa hupasha ujazao shenga ukautowa yetalamsa iwitowa wabaha kujajore jeipari mwenelewa shabanu wewe doka uhakulo eri hamasha zawa we ukaya IPDC kango anzo defende Mamadu we ukaya CRC kango anzo defende Mzabudu na Shatwiri na Likarani we ukaya daula ya haki kango anzo de Muniri. Vous voyez l'hypocrisie ye daula haki kango anzo sabote Muniri, shaya IPDC kango anzo protéger Mamadu, ye CRC kango anzo protéger Alikarani na Shatwiri na Mzabudu. Kurati barura mbua yode mana kukarna huba nafasi na tinda waweche ngarutuka za diskuru za sabanu video inga dukane ngarutuka amuka za diskuru za sabanu haya tender timizinu ranzi do wandu wanikiwa enyumba hiyo nitiwachi tika waonela abo direct wena ndrabu
pour la première fois na kauona we mnafiki ukanyumba hiyo ngiona wandu we nandab so kabila ya hatu we nandab kwa jaure mambahindu umuniri hurohonda ni kajamba holwani magada wewe de wamuwa wa mholenganu huzikonfirme bana kupara taxi wakati na uholelenganu tizo taxi coste baskini mabiena negociateur adi kwa bezo ndrabo arika bati mbele mholanganu ndeni mwana wakarmare bari ya kayabwa kote mbese mji harmika ya taxi ya hulanda ba dawe yabo wa mholenganu abo akujamua au wamba fanya plants tijo tafadhali ye plant wefanya wijishulie mdogo yetulilia bamukadoshe bezo ba huwa nguje jushilia wakati huo wanu wazambao ukahulwa ya ngwajujue kweli dawe mholanganu certificat medical ituwe nesaka ukana wade fulani wade huo uja hambulio za kahuri bomuni huendo ndani hai humtororize hufanya torori humholanganu ze profungizo ze video uka priorite wotio wanadamu wao au komisaria pourquoi watu zifanya umuniri ndabo juoka kujolwa ya mshidana na wenu wanruwa uwamba kwa tsuru hondani iyo swala ya hangwe nyumba hizo pia hizo ndogoza prive huzidunga tondani zabari parce que parwani hawaraho zabari parce que una problème personnel ça ne concerne pas daula ya haki ngamwishia watukufu na mwishia ndo histoire ikaozo sikitisha bomuniri usubuti wa mbokaya ye mwanamshe akane nyumba huyu uambie wao wakawambia uambie kai hawarahamu exactement yekusoma zinu embaba mwinyuzaye wena ndrabu uwende mwanama yeti mwananyu kajo husu uwende mwanama kajo husu ujuo kamaramu hadamu kajo husu tijojo ndenge mwana wahe mwanama wazuki wangu zabari yake hawarahangu bumuniri zabari auro nondo atingure ngo wana wa wazaya muniri wa walijama bahage udamba mwana wa mwananyuho ekale uti uvumbu daza tsambe ndrabo harima direct njaru manu mjombeni bomuniri hata mimi minjaru manu mji wa mwanja ngamu manu bwanaza daula banaza daula tijati udhukuru wa jau banaza daula zodunga mrato hahe yoka ngawa invisible rango wakati wabe wabanu premier conseiller à l'ambassade de Comores à Paris ngo liwa 1800 euros voilà izo amadama kushide kwambio na abu kututia umdu wa hao yewe mndu hindi nodo tunda munirika ngwa dazina katwela hazili yeza baru tutunda shatwiri Bruxelles zabari bo Komori utunda ma conseiller walo yabo watingo sona kofia no soma Qur'ani abo amadama ko shatugwa ni kazi balati atake amadama dibala zabari utunda shatwiri Bruxelles ambassadeur ebala tiro mwana mtombeni tindi hati zingara mwinyi oya kabanu ebala tiro mwana mtombeni pourquoi wewe tingo hanze ukaya yenambie uliyo harumwe bwana yinu ambe mru mumbeni lidari mumbeni wa paroma atake wa mdeya bata hamba hatake muni hatake ndo hatake mumuniri mwinyi yenambie kawa hatake shatwiri na mzabudu na likarani na lebeya ilo pia winandrabu partialité non individuellement hunjiarma domaine privé c'est pas un lieu public c'est pas dans un meeting politique wakazi wa mbeni ni mdunge harumwe parti politique yao na maslaha ngabo wa serse ngabo wa IPDC ngabo wa jua ngabo wa RDDC ngabo wa faliki ngabo wa ushe ngabo izo parti za majaya ze parti zivumbawo izo wajimba swali parce que ze parti izo bien que ngizo mbeni shahina wakati balo mwana mumbeni yavotiwa wandaina mwana wahe wa mji wa Mahame choti mumbeni
bahize partizo pia zotoka ya hababa la katso existe mbeni ni itoenda higwe mvoti emu mbeni. Nunike titre d'exemple. Mbeni ngabo CRC, ngabo parti ya Orange, ngabo parti ya Chichidobi. Ye juzi rakavoti mbaye ngwena kaji ya rendwa daina karihila. Yebala kabatangu wa CRC hiyo zabari. Hata wala wa CRC Shatwiri, Mzabudu, Mzabudu na Likaran kwa tato voti mbaye ngwena shamwende higwe pia lambe mvoti ye mwana mohanu na bake parti zinji za politiki mbeni hata shekanga mwana mumbeni uvotiwa daena mru mwangazi jani kwa ya johamba mru mchichida hubi bahize parti zilo iho zoka zijuwe roli hata wo kwa shidi watunda warushani tuenda iga waide na rivotemo emo mjini. Alafu izongo anzodore ndandu magau urende wandu mama julungwe kaga wandu kwa tuelewa politiki iserambulwa garjodo denose banu ejo kamba garide yao nguchohamba sharjo denose o wanawahe ngazija o wanawahe ya mahame wadwelewa haya wa naribarikishe abunge unisau kwa mjambeni wa mjikawo ubuha badi ubuha shaudaya nafasia ya juwe zi parti politiki hizo parti politiki za ndrabu paske amadeli na zonese ikanga bo ikanga ashe wewe defende mamadu wewe renga nguo ya ipedese uvaya wewe defende wa serse ikango defende Mzabudu unaonesa zila avantage politique positif ya zonese. Halafu we kadaula ya haki seulement ikango anzopwe muniri magozi. C'est tendance pire za politique qui sont bénis. Et yawe ndumando. Est-ce qu'il y a ndumando la wa serse amanda we? Umuniri sedia sini. Wasalmu asani danduma. Umamita duhamadi nduma. Pisku wandu wananyu huwa serse. Ewa junduma njeni watake. Ngamu hatake amtanke dhamana wa daula. Voilà. Yewewe. Zabarindi ni watuparu atake. Shatwiri. Mzabudu wala tibaza na daula wofikiri kangu arenda ondro ngongo arenda ondro paske wo mjini hanyu kuna uatake paske wo mjini hanyu shangu atake muniri paske tibo mjini hanyu rurambua ekale ongo wambongo atake muniri paske hemilanzali Shatwiri na Mzabudu na Alikarani nelebeilo ekwa jamila anzali vanu ekesiolo vanu ngani mwelezoni bwa Komori inti kesyon ya ukaya woinga haruma daula haki nguremo wandu wa shangiri anzali woimrika wongwa mene politiki ya kapitaliste ya ukaya vatike mwana waheya mahame ujorongowa aujo kalideri aujo anja parisese daraja za mamadi takii ekaeti mumbeni abola dhimarime shana mboda rido mpanu mbeha no mwehanti. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité. Unaelewa? Uwodo ukweli uwodo ukweli ikanga baheya okudume harume ya mahame kalitu hambeni shangala nzoli lihe mnungu lihe babajani lihe tanzeni lihe nyadombweni lihe mmaja ikamba nzo bado hakudume iho lazima rilipweshe hitwa holipweshe hitwa ndi tukarutuka urenga zononde do wasampanya do wababaisa do wa destabilize. Non, ça ne peut pas marcher. Na mtodo heya mwen reponde vangu nehane reponde inde seri ya mari inde seri ikauke na hisa episode haya na bahemrubanu tena yanjibu nrudini hani jibu abo yo hamba undo mshilika wisahazi paske inu
inu hamba inu oide mrusi ni Marekani jabu kamjo zikaza banu ngamjo hishia ze diskuru za fanyiwa no walimengu wakate suluhu ya taifa ya mbeni na mmaja ya kafanyiwa mjo kaza diskuru yoba mwishie deba na bamjo kamlata 4 deta 5 deta jo kanza na bakeshilie jo kanza nende ya vumanwe mba majale mba ndo yarudia maruhaje shilie Mounir Saïd Yassine. Kainau kiri unome wa premier conseil à l'ambassade de Comores à Paris. Ujuo kentimanu. Ujuo perceve salaire tous les mois. Wakati kawo il a mission haho kutu ye accomplisse. Iyo ne mena lamba garanzo daula haki. Ewa emission ya Chaturel Badawi yo Bruxelles. Est-ce qu'on y complice? Mparo zitunda ye mparo tunda yeza hambaneze media za ukaya makoshingu dobali ya za ndongo pia reze tampo reze signature pia yenda zahe ye makonseyer wana washalo ya watiku sona ze kofia no some Qur'ani abu hamada makoshi ya tuwa nika zila fonksi ya bidi wafanyi mparo zidonose le premier conseiller yenda hazini ha izo kam tu zitunda shaya mcho cible Muniri toi on te connaît Rihu Parisa no banu ra uzingara zenkaba banu karjo lejeza garjo wone mkaidi je suis seul et vous êtes au nombre au plus de 4 dawe négociateur mabiye machichimbali pia na mchoheya shami mimi hamba mzima jakume nga mduka kumeja mzima hesa mnambavu wakawa eche hawana nenkodo hawana no wandu wa upia na mamuzise ya historia mnambavu mmaja hakawa eche hawana na wandu ziwi je suis seul et vous êtes eno katina mfanyo droit de réponse puisque leo kawende député wasibabu mameta ki Abdul Karim. Exactement, voilà, tu sonnes ça, introduction. Tu sonnes ça. Tu sonnes ça, pourquoi Mohamed Taki yaka humtungua yambe député unique. Tu sonnes ça. Namrejeye introduction yangu. Rahane ja clique vidéo hivi. So pia tu sonnes ça, pourquoi? Au moroni, au mbajini. Haja kufanyu hizo fanyao. Nguli kwa mshahara katuenda, ngamjo zamba la même chose qu'aujourd'hui. We mnafiki. La même chose qu'aujourd'hui. We hypocrite. We hypocrite. We hypocrite. Amadi ambassadeur ulo kututunda owana washema makonseyeri walo yabo wasongoze kofia no some Qur'ani abo amada makosha tuwa nikaze zehaziwa afanya kututunda Bruxelles chaturi zo afanywa iho ikangu zende so ndangu zende sonai wena ndrabo partialité toi nguna mbaye musalimini njari ya homa take c'est le seul autorité mkomori ulio banu ikao haina usiku le mois de mars sani muhimidi afariki yende mbikao yehenda mukaburi juhai no kazi mchungeza iketi matake abo tuambaka waiche no mi matake daima jusqu'à maintenant kama dama jefanya na inga mjozamba shanga mjojue façon njoka matake notinda ya yeche do wandu wantipia ngamjo attaque politiquement et poliment. Vous voyez ça? Voilà. Mwishia hambendi hambangu jo attaque politiquement et poliment. Na banu njacho habanu njendo fan la droit de réponse enge banu go attaque politiquement et poliment. Shango attaque batina politique. Go attaque impoliment. Go attaque impoli. Go njio par insulte. Parce que banu ngabo mtsohelewa ni wandu wa daula mafiti, daula mabajani andrabu, daula mafiti. Ngabo ndongo mtsohelewa emananzali ya jodo mrengani mfungani parce que comme tu fais na critique politique. Ngamfanya insulte. Wana Tanzania na imani. Azalena imani.
nandabo wajabani aturenga yofunga nandabo woyo yakafanya majilisi juzi atumrenga yomfunga parce que banu kamtufa na critique politique kamtufanya critique politique ngamfanywa insulte ngamde yawe muwahe daula wallahi bingemitikade muwahe daula mruahe yangu nde vanata ranya na ranye kamratu mjamdu fizikma ngumjoza marahoni nompaza marahoni yeto shofiba la wanza wawane kwa ya jamba muwahe daula vanu kamdo tafautisha critique politique na insulte mtitwamba mni kwa akili halafu kaka mshinde mado tafautisha ye insulter quelqu'un et critiquer quelqu'un isondo ngombili tafauti aya Allah wanu waonda huu Ahmadia tsomboka bala tirumoni ombeni ariye mfanya shapolima shamuniri wondo tufanya impoli tsomba tirumoni ombeni c'est ça muniri n'importe quoi non abongela dimu wone ya ukanga mu manque de maturité politique osonima wone ukeja kabla dimu vake mankiyo ukeja kabla dimu ikeba ke mankiyo muniri wede ulona manki uto à jour ikao kutimur kutina maturité politique wewe grâce ya heze juhudi za Mohamed Taki Abdul Karim no mjambeni yode man ikao tihonesa usko kaenda depuis en deuxième reprise tihonesa ndo haruma introduction c'est pas la peine yozirejeza sambo kema na Mohamed Taki ya mchungu ndabo kaha jokaya wodi ufano na Taki dabo ya jwa ya ukaya muniri uo dejo subuti ya jompoze à l'assemblée ya rongowe uo de msubuti uo dele kudume nkawenchi yabo no hamchungua izo pia ndabo yao na zila conviction politique zahe dabo yao na ila biswara yahe jabukaye kahamba wa mbeni muhimi mvoti muniri kadombili yabukamtingo uliva vanuni de mafundi watu garikubalio mbeni ni de mafundi watu haruma zefani zahe zanongo pia radini ra Kiingereza ra Shifaransa ni de mafundi watu si wa mahame pia rikubali si wa mahame pia rikubali gazeta pia rikubali ni de mafundi watu yemana mtu anza mkubali bo mbenu kaya sido wanazioni wahanyu hindi sonti pia rikubali kani de mafundi shani ni kamtwanza mkubali kasido wanazioni vane kanga ekale onga bofundi abonda bo balo mnashioni ikaramba we mnashioni abonda bo yasomeswa ni fundi rikubali ngarikubalio vatina kanga rifango kinyume vatina ironi vatina kinyunyu mama vatina hata mbamba kinyume nide mafundi watu mbeni nide mafundi wahengazija yabo ni mafundi je dabu masomesa mba msomesa anukado somesa mafundi fundi kado somesa fundi yo somesa mnashioni nide mafundi watu mrisomesa rikubalikani mafundi shanyini kamtwanza mkubali kasi wanazioni kamtwanza mkubali c'est ça l'hypocrisie totale c'est ça le rohombi total c'est ça le unafiki total nous sommes tous d'accord que vous êtes nos professeurs nous sommes tous d'accord que vous êtes nos maîtres mais à aucun cas une seconde kabati sanganzi mamdo kubaluka siwa na zioni ukaya muniri wumna shioni mengoni muno wana zioni ukafundi Hassan Yusuf ye mengoni no wana zioni na bwema na lona zonda mwarisoma abange kaka mchuhanga mkubalika siwa na zioni badabu karna kubalika ni mafundi ye garutwa ni mafundi wando no si marisoma kama mchukubalika siwa na zioni sisi marisoma kamwesheleoka ya benjaye haparofanya video hamba haina mrujo ABCD haina mrujo alifube haina mrujo babu unumlango majaa wahaja izo pia hesoma mbe izo kweli rikubala 100% ya ilmu pia re ya Kizungu re ya Kiarabu re ya Kifaransa sonti pia yengazijani ya mame risoma mbeni nide mafundi watu rikubali hizabarindi ni mtu anza mkubali kasido wanazioni
Tuanza mkubalika sidi wanaziona hanyu. Bora kubalikani ide mafudhi watu. Eza bari mtu kubalika sidi wanaziona hanyu. Haa? Yewe ifundi ndi. Ifundi tuanza kubalika haso mesa. Na ana bahem na shoni kana kubalika we fundi. Kuelewa? Ikakuchukubalika ya. Ngawe na mnashioni. Nane mnashoni ba ikana kubalika nge na fundi. Engabo naruto zingare mnanzungu sooi. Rido henda. Wambe miti mnashioni bangu nabe weti fundi. Wambe miti mnashioni bangu nabe weti fundi. Aba basi. Wamfaula na rendele. Ikawa katua kushindana na fundi wa tumtsunga. Atsongeza wenda depute lo. Badi yondo siasa. Mwanasi wangu Parano. Sabena. Sinofanya detai. Ikawa handi haka kandida. Ndaina marida mfua haya. Do watsongeza wenda kandida bomuni. Wahenda waganyeze voti hizo. Ngojuo pourquoi namba wena mnayi. Bomuniri. Ntsivano ni upueshewo. Ashe, noti zindwa jine. Puisque les informations zambao wende mzito. Katsu toa info, wata mimi kalumpara, mjana tata numero telefoni zahi. Na ikuwa jambi iwa ni mru ika utinde concerne ndawe. Bomuniri. Shantu amini. Uwandu wala, ka uwandu watojojuha. Ebanu. Watungendungo wambe kakwa jambi iwa. Jamais. Ebanu izolingo hamba muniri. Zino mzabu na shatwiri na likara ndo alingo huambia. Bahije kawa izo mimini huambia izo muniri mnambiyo. N'importe quoi. Bala jao, bala ngo muniri jao. Bala mwana msha nyumba ila jao. No. Bano. No ya hindi kweli. We hawarai. Dwe yede ya upara. Droa hunji haruma droa. Haruma domaine privé. Ha? Donc, narikaze kifweza wa iba. Pala timnike introduction ya heti sa timete alekad. Haya. Narendele. Narendele ni wane sokaya. Vanu woi Assalamu alaikum wa rahmatullahi namwishie ze diskuru hizo tena na mbwe mashishe hanu mwishie kaulu vocabulary zijoka urongolo wabo no watukufu wa hili Alhaji Siraj mbaba mwana Fatima Baraka Alhaji Siraj mwaja ngujo urongo wabo Alhaji Grand Notable mbaba Lawi uode urongo wa mwandu na mwishie na mbwe mashishiyo mtirate hata vocabulary joka hambabu banga mjoka usherehize nrongo hizo neleze mabie abonchwanza na bela mone babanwe manala mone la mone yekela wakatakata ikangi oposhoni yekela odiha abonge banu kala monaja banu ngudiho nolizana katakata se normali parce que kamrunge na mapesa la monoposhoni shama na mme yebeza haya ya badili ili atidoli za katakata ili yake na mabie nde mano kaya tsubadili iketu bidudo paru Muhammad Lamone parce que Lamone yekela wakatakata besende mana ulona katakata rumazerezo dabolo Muhammad Lamone parce que namchola uzahena mria renga rali jana au mengo au majana mali ya badili real kuma rali 20 izo Lamone ya toposhoni bae kango endo to ta yode namna inde mana ka banu haina dzina mrutoka ze mwana haina dzina mrutoka ze mwana parce que parfois le dzina lo jo jouer role bane manalo na katakata rumazerezo zinu
dabo yangwa lamone parce que mrekana lamone hatoposhoni otodoli za katakata abongeye Muhammadi Mabiye ngebido wishilie diskuru inu ba mto kanga ojofanya droit de réponse banu na mtodo fanya droit de réponse rawera dani ma activisti wa mbeni na mtodo fanya droit de réponse no katini tukabani vangu ni jeni do anglobe zo diskuru zanu tonti pia ne mfurizani bombardement nzima ya politique sans insulte parce que wewe ukaufanya Muhammadi Lamone hunde ya swafi uregele foto langu litimbiza shetambwani hunipa magozi hunde hata mimi njalelo hali hiyo mimi ngamjodea ankilma politiquement na mwishieze diskuru joka rongola bana la rishilia uorongo aba hawajimba Sharif Papa Alawi grand notable wade urongo cha Mwenyezi Mungu kada shida ya tibika ida haki tatashwasi kasa kuzinza ndisiwa uli njwile hii warwadi siwada honi kira bila hakim kasiwa takmir yama saa zinu za kajaziwa filibari zinu za na kiasi yame zibiraru katizeru wazinu zichanziani zenu wazinu zikazawari honge mimi nga mumfereshorans na umboshila marahaba he mahaba na jitihadi yaifanya na itikadi ya irega kada zimu maniunu uroho umaniunu kote kabri zali yake utoka rizali yake habu na mashaka amma lelo karomba Mwenyezi Mungu kaya insha Allah taala hama na ipoenda mwendo mzima umjiwa mbeni na mjiwa mwacho watoenda mwendo mzima kana uparo hondana haruma ngoza tabu shaini sabto hondana haruma tabu gatibojore jilana direkebisha yarambia wananyasi wa hamahami walo Faransa wakawa karumale badalamza wa tusambe watwaji ya Sergozimu ikawa mwanama sirachi ya karumu mwanano huo ukaya zila wakausaha zikivu yariomeo wananyasi wa hamahami walo harume Faransa kami rangu Marseille, rangu Lyon, rangu Nice, rangu Paris, rangu Dunkerque, rangu Le Havre wafanya silihunu rijal mikalemi honotel shale lor kompara wa mahame rijal wambiye nda sharifu haunesa Alhaji Siraj lero kwa baba on wazima wa usuluhu wakaba no libo mwananya haukari kama na siasa kwezi batukufu haukari ndo siku Muhammad Ali akovotwani azali omani wani sayabu abukana haba siasa ije tananga harume mila vala engo ishobo Muhammadi Mabiye dawe na jimba swali na negosiatori huishia izo zikahamba bwetsaleni njema ya mbeni kayabo njema ya mahameka yabo huishe diskuru yabo izo zangwa dove njema ya mbeni neze Muhammadi za mbeni beishwa zi Muhammadi za mbeni zilawa shabwe ni ya baki yabo uzitinzo Muhammadi hazamba yabo Alhaji Siraj Yasin Papa mwana Fatima Baraka hazone sa yabo ya ukaya rimana 2016 hasibabu politiki zirudi zijazitananga harumai adana mila halafu mdo haba nbu Muhammadi Mabiye dauna negosiateur shati msamini paske ni wanatiti ye aji wiyo yona nganyile ilmu wiyo ni wanatiti haruma ilmu ni wanatiti haruma histoire abongeye kamtsujua mkanza mdaboka inti problem ya politiki ye politiki dai koranzi 2016 rien que ça yodo bana kamboka muniri horendwa siblo nani ma activisti wa mbeni inu problem ya politiki ya ranzi 2016 taizo Alhaji Said Siraj Papa mwana Fatima Baraka nguzione so yabo na mwishilie sharanzi lelo risuluhu basi wanu wa mahamesi hanzana minhum basharifu na mingo tutamuferesheo na mdofereshea ikanga simanga nana mwaja mahame haukawe dhamana enge banu hajimba so alihimbe so iti mwa mahame bahuishia Alhaji Siraj Papa mwana Fatima hamba si wa mahame si hanzana alamange wane si hawa hatabu inde mana kwa mjo subiti nambe ukaya mbesewa iti mwa mahame
Hajimba Swalihi besoiti mama hame parce que kujaparo na bolto le mzee ya abantu yade ya mndu mtsujini au yade ya mndu mwitsandra shayundri hokaya wewe ni wambeni nide mwatsorwa liya mwasibla muniri ndingwamba daula ya haki yabanu bolto le mzee ti daula haki kabati mndu fidel wa kweli wa daula ya haki Yazida Fahardin ho ikoni kabati noti pia ni wandu wa wandrabu c'est le seul fidèle parumwisha hapa na damuniri yeho tokaninda nitigu woda muniri ha bahe mila anzali nge fidèle badi bana bahatirambua inti problem ya ukaya hemila anzali parce que mzabudu hemila anzali no kudomdeya Chatwir nge Bruxelles ngulalo Paris no kuja parotunda hele ambassadeur haenda ngenda nai kuja parotunda yema conseiller walio ambassade ya Paris walio abati kushona ze kofia no some Qur'ani habo watuni kwa mbahazi yofanya ni madama koshi sio kuja parozi tunda shamo ntimbili puwa muniri Mamadila Mweneheya muniri negociatori muniri Benjaye muniri wewe muniri hai isa sapwabwa isa sandro na haya hadawla ya haki isa dawla ya mabajani si wandu wa dawla ya haki besa nikamji dawla ya haram daula ya mafits ya ndrabo daula ya mabajani dabala Hassan negociatori ni daula ya mabajani zwana Hassan negociatori kala ozamba ni daula yotodota zindu za mabajani yotodota ndrongo za nguoni noto wandu mondolani shode shahanu abonga ishia yeshatongeza nonti pia maaktivisti wambeni mwasible muniri inu problem ya ranzi 2016 taizo ngazambao wo alhaji Siraji Yasin papa mwana Fatima Baraka daina papa wa Alawi grand notable izo wakaya wetaleni wakauzamba kabati mriamba tijao wakubaluka inu problem ya politiki shani nga manzo mwambe kainti problem ya politiki tutamandrabo ya muniri ranzi 2016 weye mila mamadu taizo wanamzishia botengwe baba na wanungwa misilama baba nungwa shangazo wanazichonga mbuzi wewe amana mumbasha rifu amoge kwezi Siraji Yasin mwajama hame lazima huu nishemeze amani basike ngumama hamojo ta fitna nano walo harma zerezo natimba iswali obanu ya ngala banu hayangazi mzaza hatu abunge kwezi sina sinjizo hamba bati zamba rijibiwa ndondo si wandu mwaja haukari kaukoza haukayo tinyangu majisi ya jihuza hatu mbeni wasohu wanja stehilo anatinda jistehiranzi haukasi karudo sungulia amadole lo mama adu mabwa zalahe ndo mdungu jao Haji Siraji ndo msami voilà Alhaji Siraji hazone sandro yabo habokaya mrona la mwake vazima shaleo mi Mamadu leo mi PDC leo mi serse yebanga wenda bibo Haji Mbaiswali yebani wa PDC yewe daula ya haki yewe serse wandu kwatujua vanulio ema aktivisti pia kwatu shida wajua ye origine yaho harumwe politiki yaho parce que le matin tu es UPDC, le soir tu es CRC. Si tu veux défendre mbaye ndovi mzabudu na likarani na Chatwiri leo we daula ya haki seulement si tu veux insulter Munir n'importe quoi. Njema mhada aliswali ya Brenda utene kote shale lubati ya siasa minadunga azaluru mdungu
narkeba zima rikeba watania sirajiwa itorongo swafi nana mbaya sharifu haukahaba miwatania nana mitaba miwatania haukami kunamba azalimi njana jeli ngo fala abonge yabonelo na nini tunezeke kaga zifanyi hona hida tuzaba onge kwezi mwishie Alhaji Siraj mtukufu Jorongoa baba mwana Fatima Baraka hamba kendi hamba miabo namba mimi miazali lewo boma hamba kamtwanzanzali chabuka yo slogan itao vanu sukwa leo ngamtoze grefu pia ebanu leo ni madhamana he politiki ya mbeni vo wa mbeni wamba kwa twanza uo mrunda vo wa mbeni wamba kwa twanza uo mrunda ebanu nga mutajawe marunda zabari enga mutajawe marunda zabari tambukale nga mtowo ye bombo hanywanyi vatinode ya mru paske banu wa mrunda wa he komori wahamba al-Imam Ghuthmani Ghazali al-Imam Ghuthmani Ghazali hafadhahu Allah wahamba mrunda halafu ye marunda wo direktori wo ministre wo mera wao pia yaode marunda yazalwa no mrunda wambao al-Imam Ghuthmani Ghazali ikale obaja waziri mbeni hamwerani msada wazio hamwerani msada wa ordinatori hamwe yaode marunda yazalwa ilo tunda laho mrunda wambao mrunda ndo azali asumani na nibo mbeni kamtwa hanza mona wa mrunda shanga manzao haina tunda lilo homriniho mlile yewe yebani unuchwa inda ubi wa kipolitiki karitu on the test ngarienga wa mrunda bahata tiono komanteri ya video na ifanya harume mbeni news o wakati ministry ya Kahendo Clarki bahitishia mwana mshwangu tina mvumbaleti na bashangu jojirambu o mwana mshwangu ashimbeni wa hefamia hangu hambo kaka mbloke Hasani Woi yatido jwaye komentar mbeni news au ASMC na mbloke yatido komante na mnibloke ando au ni bloke na mnibloke ando au ni bloke na mbloke yatido komante c'est-à-dire rien que mes commentaires watabi hao rien que mes commentaires ngazi wa pikeo ngazi wa tambishao unaelewa donc alafu ngwanza na mumbloke kama muni bloke abongezi nambole obanu inde verite ngajurudi watabishe parce que wamji wa mbeni ngwanza ye marunda ya homrunda ebana marunda da marunda ngamzoneso ye marunda ngabo tunda lambao depute ngabo tunda lambao directeur ngabo tunda lambao ministre ngabo tunda lambao prefet ngabo tunda lambao ye marunda yao pia yawe ya zaya ye hamba do mrunda wo mrunda ye hamba al-Imam Ghazali vanu haina mrulo na fonction haina mrulo na nomination haina mrulo na nomination iyo ya nomi al-Imam Ghazali ilo tunda la Azali habongeye ngabo unafiki nado tokea ngaranzawe marunda shawo mrunda unukarututsa harito ushahidia omrunda unu na utohufa omrunda unu na utohufa omrunda unu na udangu haraka shanga manzi marunda ya Rabbi dabala zuki wangu nono ya Rabbi yenga rendonda ya Rabbi ngaranze marunda shakartuta homrunda ngaranze marunda ya al-Imam Ghazali shala azali kartuta haricho mshahida homjini hatu ya tirare hunu shemarunda ya haengari ya utajiao haina mru halafu ngabo komanteri na yona tena ngabo komanteri na yonabo imana mshwangu wa hefamia hangu mbeni hanti okaya haina mru
et bienvenue ambeni sauf Azali. Yabwe marunda ya Imam Ghazali yatike bienvenue marunda ekobanu tunda banu woye uzalwani mrunda tunda lo uzalwani mrunda wo mrunda Azali Asumani uode yazaya ima waziri yazaya ima prefe yazaya ima mera pia haina mru yanomewa wo al-Imam Ghazali wo hala wapo mrunda juyu halafu kena ukiri wake mji wanutimbeni bahi kena ukire miji watohanza wone Azali yani watohanza wono mrunda wo mrunda wa Azali wado hutajiye marunda ya Azali tijawa al-Imam Ghazali no owa walo mrunda wo virili yao wa utinao zengazi iluti danguhe bahaba kauze marunda owandu wa dona wale marunda al-Imam Ghazali Uthmani owa hima walima wa walo mrunda wa uvirili ya utilwani mrihiro wa uvirili ya utilwani nezenkafiri wa uvirili ya utiliwane nezembe rasuli marele wanao omrunda wahe hata waza marunda owandu watina zengazi wabirila omrunda uo watu fiya honkweheni shawahe yaba waza marunda owandu wao dona wale marunda al-Imam Uthmani Azali we mruma wasoma ulona akilinde mana washinda wa jongle owandu wahe opposition wa jongle owandu walo hunupianda bolo na ankli ulio malin parce que al-Imam Uthmani Ghazali est malin avec katamba malin njamdea parce que être malin c'est être intelligent. Tu ne peux pas être malin à la puissance idiot ou bien idiote. Non, quelqu'un qui est malin, c'est quelqu'un qui est intelligent. Haina manadamu malin ou manadamu intelligent. Yo de manana qualifié Azali malin parce que il sait jongler. Angalio wandu wambarunga ma doctorat ma professora wasoma harumentinu pia Azali hawatunkodeni ono hawaturni samna mpira ngozi jao. Hawaturni samna mpira ngozi. Eabo owasoma doalo nakili owalona za docteur doalo nakila welo nakila Azali Asumani le plus intelligent dans ce pays. Dans ce pays, le plus intelligent, dans ce pays, j'insiste et je persiste et je signe al-Imam Uthmani Azali, c'est le plus intelligent dans ce pays. Pourquoi Fundasani Waheze Swauti Wamba c'est le plus intelligent? Parce qu'il sait jongler, il sait manipuler les gens, il sait jongler, il sait détourner les gens, les cerveaux, quel que soit cadre opposant, katijindini hata ngujo kausa. Yo ankillement de Rumilao, ankillement. C'est pas idiotement, c'est pas bêtement. Yo ankillement de Rumilao, namna jonjo ka détourner ulawo wengwe ya kendami. Namna jonjo ushindani bali ya mruola ta ya donika kwezi. Olio kamimi namnike kwezi. C'est ça la stratégie. Stratégie ankillement. Stratégie intelligemment. Al-Imam Ghazali. Haya, narendele ne discours. Jonja tsene haju ni wandu mlobonze sivumua haukaya yote ayibu hoja banu lelo vumbe Muhammad Ali Swali shawole ndo Muhammad Ali wa Mahdi sallallahu alaihi wasallam no henda ngetinosananga munge kwezira nzilelo na rijibiwa neya Muhammad ngejopangao ijeneshe tiso hawa katika wakati muhantaki ikaima activisti wambeliwa kubali ya Muhammad ngejopanga anaruwa Muhammad da ushirika ulewa haukarika hanzana lelo watu wazola wechi mhantaki wala kusangani akaste ungekwezi Muhammad Taki wala kaustehi kati jo wajaleo hakaustehi wandu wakaula wonti shawaleo wanzo wala woche tijao
Samihi namne kao ganje tuhanza ni hona roha mazera zuzinu ndongo enai shati tuhanza ndongo enai namne kao ngamjojiriwa donc rekati ndongo enai ngamtsahusama harumenga zija ngamtsahusama harumenga mahame baya kutsubeza shafura hayinji yokusongeza mruha kaza mwakala namne kao ifurahingi yinji mina mbaisharifu Said Mohamed Johar, Said Adinan, Ruma Marini Kao, na mzee Sambe, lazimoni mzukuru, walo harumazelezo, baya uwame gwaimuan Kao, riwanano hahe, nikamtale amani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sina zinjizo hamba, bati zamba, rijibiwa nonrondo siwandu wa mwaja, haukari kaukoza, haukayoti nyangu, majilisi ya mbeni utohuja, hatu mbeni watohuja. Sharia sime, ukasi karudo sungulia ama dole lo mama adu mabazala heya mungu yabo yana menri la sanya ya kuzamba abenge mria shime ganza mria juze njema Muhammad Ali swali ya burenda utene koti shale lo bati siasa minadunga azaluru mdungu narkeba zima rikema watania hamafuda asimu nana mba sharifu haukahaba mi watania nana mitamba mi watania haukami kuna azalimi njana jeli ngoni abonge yabolelo shake ije tsongezeke kaga zifanyi hona yiga dozaba onge kwezi sijonja tsene haju ni wandu mlobonze sivumua haukaya yote ayibu hoja banu lelo rubumbe Muhammad Ali swali shaole lelo Muhammad Ali wa Ahmad sallamu majama amemba bae do Ali wa Ahmad sifanya vidauka do mitsondizo ramsa amani izo zitsamba bahembe sharifu helewa shakar jafanya hila karja kwa mjamdeni shewo donc yabo mwishia yakaya papalawi edem rongwa wa mwando ilo bunjilio lafanyiwa wetsaleni ikao lunjile ya mahame nomjiwa mwaja nomjiwa mbeni hautaha amani lewe amani hiyo ariwa nruambao daula ya mafiti maaktivist watu jifokalize hausible le kudume majasila mwaja yabu karna ukashe neshetu hapo ntingo juyu ha ani mtohima madari bo Muhammadi mabie bo hajimbaye swalihi ha bo negociatori mto mritolele kuduma jasila hatu dahilani jamais kangara joka urejei ula umani rakanu wanratido liliana wanratido na urejei kandizo ana urejei halafu hapo izongo ngojisha wandu zinda zila rahamba akaya hapo ngojisha Muhammadi mabie zinda zila rahamba ukaya fundi Hasani waye hanzomani waye mru wa fitina waye hanzomani sijao hapo ngao namna akili dhaifu mtiti maternelle shati sepin ikaya ekatirongo ihaliyo c'est-à-dire ekeipasa bo Muhammadi lamone udo havanu we atake malideri wa mwaja bo negociateur udo atake malideri wa mwaja ni kudume majasi wa Muniri udo atake bo Benjai udo atake kamnauka na lideri wa he daula ya Alimamu Azali mjomma bana itwati Muniri halafari fundi Hasani Yusuf ya tsodaza bari yabo ekaharongowa wongutaho fitina ekaharongowa wo mtabaya wongutaho wanruwa wane wongutaho wanruwa watike badima shani ninga ngamtaho wanruwa kebadima nyinyi ngamtaho wanruwa kebadima hani nyinyi namtohima madari mdo sible Muniri mdo ambara weyo daula ya haki na Muniri kaja parode ziwa ni mru wa daula ya haki choti mpaka mru mumbeni kamrati barelewa relewa na mgalawe julwa kosi hahinru choti daba ngalawe julwa wo kosi hamru choti ulotui abongeri jwawo mgala mokaza ko na uzingara Muniri ikabo abo nrongwa oba ngamjambo kabo ngamtofitina ayenge abo ngamliti ikamwamba izo nrongwa oba abo ngamanzandwa mana bismillah ngamanzandwa mana ikabo izo nini mrongo wao izo nani mwambao mwacho sible Muniri yaboni kamtuta mafitina hata abo wesha woyi azaba banu kati ngolenganu na mintujita izo de azaba abo ngamtoza asabanu video yaifanya le 5 juillet 2020 na mwishie bacho hambo kaya woyi mbai swali hii na mwisheze insulti ya kaude ya Muniri na mwishie
iyo kamba critique politique, iyo kamba yo daula, yo hamba insulte. Ahandani ngamo msahoni yoka malaba hamanda yao wadojibulwa ridoka na wakati retuwa zenguo. Iyo ifangwa le 5 juillet 2020. Enge henu tujua na maslaha yeshie emirongo ikaundo nanzoni towe bana. Woi, oyadunga munira nzihale ya rohi bayoti kawaida hojibu makaudu hamanda yao shaba mawazungu wa mbukaya trop c'est trop. Nade ya haho trop c'est trop. Nade ya haho trop c'est trop. Nade ya hanyu yerenga mvu kare mwe marengo yonsi piga ngasina takriban miezi 6 ya kamili leda bajiro haure linu jijufumo kalijaliwa mshahara eyo politique abo harimo miezi 6 kamili eyo critique vinyo ya hano yenda ya yuna batima ndaina nonoba eyo politique eyo critique baadhi ya kao haliwa miezi 6 kamili abo kikawaida izo yafanya handa nindo hula leta mshana hali hulu kende hosoni mwanono eyo politique au yo insulte na mtodo ona ka Hasani yeye banu mgwajelia kamjaparo ambuka yanga mdeyo ba Hasan negociatori hahe abantu no alhamdulillah mwishiye zo hambamba ngushikuriyo ba njadea dekingume hambati mvumiza miu haba mitu ambeza kuelisha eza kueliza hangu j'ai le poids de mots mes mots piquent ze vocabulaire zangu c'est lourd de sens, ça dérange les mémoires iyo de man kao owenji ngwa baukaya vanwa mtobaya yeni ni mtingu fanya insulte direct, c'est-à-dire ngani ma faible vocabulaire na expression za critique halafu ngamtingo jihonda mjarma insulte direct, ngamtingo jihonda mjarma insulte direct na vie privée direct. Anione sa wandu kao ngwao moins cultivé, ngwao moins riche en lexique, ngwao moins riche en lexique, ngwao moins riche en expression, en argument. Halafu kwa chojona Muhammadi mabia ya hebanu yandison rombesa yandison de sha ngabon rongo banu ikawi yaba hanga ngamtsongo baya mtsongo le bailoje ngamlindo bake mrumu mbeni ya hebanu ya dembaba hangu yode durani tawaba ngamanzo mria hebanu mana notipanga mtwa mbaba hangu maana hata negociatori hambaye mdahu hambaye mumbeni abongeye mimi ngamjokaya hajimba swali kana parode mbaba hangu kana oze shamlindo mrumrwa jine ya hebanu ya tinde mimi ya mbaba hangu baheka hada mbaba hangu uodo wakati kao ye makaburi o wahafangwa ajubangithiwa raheki ya maye jaja o wahafa wajubangithiwa wahezwabo juyu raheki ya maye jaja abange ngamtsolinda imrujo kafanga droit de réponse ya takembaba hangu yamde nronronro yambe haina hido atoka hanza adi mbaba hangu nade haina hido atoka hanza adi mbaba hangu bawa katua katinjo kafanya droit de réponse yemrujo dambaba hangu chwambo kanga mjo anwandu ajubangithiwa reki ya mayejaja wa roho makaburini wa hebo juu iyo de bombe nucléaire Sata 5 sha kabati mrujo subuti hesa wandu wa mbeni wao waujanza
aboranzi wa ujanza kwa naude ya mrumu mbeni hamandao hesa mbaba hangu uwo sampu samu mbeni nangoono uoyi yamba nguwanilo daula ya mabajani kaja paroda mrumu mbeni kaja parode ya alikarihila kaja paroda karihila kaja parode ya shatwiri au alikarani au mzabudu kaja paro inde mana kongo aju haban wajodo nde ya mimi Hasani Bai au wade Muniri shakwa na ude ya Isufa Abdurrahim ya kado julwa haifumbo shambao majera kabati mrumu mbeni ujo haban ya mde zabari pasko uwa mumbeni na mrumu mbeni yeka juda mrumu mbeni au mria oze ya mde wado wakati ikawo le jawabunjo litowa ngali jorindi tsaze mbingune ze jabali ngaba jofanya tremblement de terre halafuwa waluma kaburini ye ardhi ipasuhe waluma kaburini wahe dekando dekaba kamrumu mbeni hade ya mbaba hangu Yusufa Abdurrahim alias Majera bahinga mjo fanya tremblement de terre ya makaulu tremblement de terre ya makaulu ikawo ye ardhi ngejo pasuha waluma kaburini wa hebo juu dekendri dekaba kamrumu mbeni je dis bien hade ya mbaba hangu shanga muamini ngamuamina sampursa kaya mbeni wa ujanza kwa na usubuti wa deye Majera Yusufa Abdurrahim baada mbaba hangu au mhadi mabia ya heye ya mde au mana hajimba iswalika na wakana subuti au bake mrumda jine bawodo wakati kawo mito hunwa rakoranta wejo jundu she Ramdani shoto hunwa rakoranta o wakatu o amdazo aya fo oze bodo wakati nga mjohamba kaulu kawo ngaljuto wa machozi ya damu galjoto wa machozi ya damu shanga misure certain kamra he abantu ngufanyo ye droit de repose gujo hambe politiki shaka na udam baba hangu au yande mimi shaka na udam baba hangu haya na muishie hajimba iswali namna ya dungi ya Munirinu le 5 juillet 2020 hende hanyi hoya kansi haukaya majingu hamada yanu wehinya wotsorenge matsi wajiba enge Muniri Yasin daba jiro haure mjufumo ikao katsina mbaki likwetsoniha mwishie zo yando sikwacha na mwishie za ndongo hizo pia ani hata nsutilize maka ndini pia parce que huyu hata ani ça me dérange ngazi nderange o mimi abo nishiao mime video hiyo pia tidungu iti capture nchikaza wanzo na njia rume profili yae ya tahe le 5 juillet 2020 hajimba ngu jeshia zi habarizo abange hizo ndoba naone soka ya woya mdunga asharanzi hale wanu maaktivisti wanu wa sible Muniri ranzi hale ikao inuti problem ya daula yaki inuti problem ya parti politiki sino wandu we milanzali ngwa wenchi wa mbeni kamjaparo watunda zazi zao kangazenda onronga zendo nai kamjaparo wadea n'importe quoi donc ngamkazo kifiabo bati kamlendo ndondo abongeye haya ngamlinde response ya mhadi mabie ngamlinde response ya negociatori ngamlinde response ya hajimba iswali ngamzilindio vanu no mfumo ngamzilindo zije tibahi na mde mbaba hangu o wakatuwe tremblement de terre ya he salive tremblement de terre de salive njo ifanya ye ardhi nambuhe o walu makaburini wa hebo juyu bismillah de kando de kaya ya nizaha komelwa shaya ngami natoa makaka na komelwa parce que wandu mbeni wa ujanza kwa naude ya mrumu mbeni hamandao
yabo yode mana ko kwa naude ya Yusuf Abdurrahim mbaba wa Hassan Yusuf Abdurrahim yabo ze jamaa salam tikamle na mnisamihi heka ngabo mria jisante vize au jisante kati mdea na minja dea samaha shaya yemkaidindo yo wakaidindao awe mkaidindami naridungie omshilika usahazi naridungie yeseri na mtodo hamba vature hamba ye umwiso karitujua na mtodo heya mwela piza vature heya re-reponde vatino la piza richari yone warijo wadi ezaonga mjokaya mimi infatigable mimi mikalemewa nezerezo zinu na haina mnatono josiso wa mjo mwona beshwanga bwandu raboka na mumbloke ya tidoko mate na mnibloke hate shida na mcho bloke ekaba sisi wa mbeni niuzi basandro ngoyo au ACMC au mbeni nefu au chijindini na mchoni bloke hiyo pia ekaba parta chandro ngoyo nsido ziona mdiwa zakaya. Ça c'est le monde de la technologie. Beshwa mni bloke michondrandu hula wazagare hula wanere. Michondrandu hula wazi transférer hula wanere. Le monde a évolué. Tu ne peux pas bloquer quelqu'un. Si tu bloques quelqu'un, va débloquer. Et quand vous débloquez hula woto, vous t'amode pas si hula woto yoto débloquer hula. Hula woto, c'est la technologie.